Hey, wie det von der. Deren wil ik maar van reden van, zoals wie dat gewaand zijn en zoals wie verten zijn dan. Dat wat met God zijn plan geweest zijn. Dat wat wel zijn God zijn willen geweest zijn. Werkelijk. Glaubst du dat immer dat alles God zijn plan is en God zijn willen is? Glaubst du diesen dat? Hey, wel mal checken. Wel mal checken. Wordt allereerst als het God zijn plan is, ja? Dit is de overschrift. Dat moet wel God zijn plan geweest zijn. Werkelijk. Vreugd je dit mal. Vreugd je dit mal. In Johannes 6, da sagt het de stad, en Jezus die leert aan de stad beden, ja? Laat dien rijk komen, en laat dien willen op de eerd, gerood ze je doen worden als am Himmel. Die wordt es aan een jüdische schuld gegaan, die worden het aan de stad geleerd, en dan rijk komen, dan wil je schee auf Erden wie im Himmel, nicht so? Je weet wat dat meint, ja? Weet je wirklich wat dat meint? Jezus leert ons beden, dat God zijn willen van am Himmel, dus dat am Himmel passiert en am Himmel rand, dus dat zal het zijn hier op deze eerd. Tal die er mal aan. Tal die er mal aan wat het wil zijn, wat het wil laten. En dan tal die er mal aan wat we aber werkelijk doen, wo we werkelijk leven doen. Wat doen we? Leven we zoals van God zijn himmelrijk wordt op deze eerd zijn, zoals dat Himmel, als het am Himmel is? Doen we dat de stad? Wo kan dat zijn als dit passeren dan, als dat nächste beeld wat ik je voorwezen? Dan wil je alle weten wat ik meen met dit. Dan als een accident passiert en naja, dat moet dan God zijn plan geweest zijn. Hiegele, ja, dat moet best God zijn willen geweest zijn. Glaubst du diesen stad? Glaubst du dat werkelijk? Ik wil die mal een paar schriftsteden verstellen en zijn dingen staat een paar billen wezen. Hoe weet ik dit doe is, ik wil die dat mal een beeld wezen en wijzen dat we dan allemaal zeer überrascht denken en überrascht drehen. Dit is nicht Gott sein Plan und dit is nicht Gott sein Willen, sonst jaft het nicht. Okay? Aber dit. Wer glaubt, dat dit Gott sein Willen ist und Gott sein Plan? Huh? Parandas han. Partys han. Trinken. En zuipen. Ja? Ist dit Gott sein Plan? Trinken en de woord zijn? Kijk maar wat de Bibel sagt dazu. Wat sagt de Bibel zu dit? In Epheser 5 sagt er, en bedrängt jünt nicht an wodurch je de Kontrolle über jünt selbst verlieren, über Wortfall vom Heiligen Jes. In Hochdeutsch sagt er, en saufet euch nicht voll Wein, daraus ein unordentlich Wesen folgt, sondern werdet voll Gestes. Was sagt die Bibel? Je sollen jünt nicht von Wein bedrängen, wodurch de Kontrolle verliert. Wenn je is voll Wein zijn en voll Bier en voll Schnaps zijn, dan de je nicht mehr Kontrollen, dan de erste Kontrollen wat erbij zijn. Glaubst du mir das, was er hier sagt? Wir sollen lieber von Helgen Jes gefällt sein, und von den Helgen Jes uns lassen kontrollen, als vom Wein. Naja, aber dann, du kicken wir nicht nur, nicht? Dann du leben nicht nur, dann dürfen wir das uns wieder dann da. Und das wieder dann gewarnt sein. Kommt Sonntag, kommt Mittwoch, kommt Freitag, dann haben wir den alle Dagen, dat hier never atmen, dat het eind naar het andere, en dat die bal wat immer raten, ja? En dan dürfen ze stil. Dan hebben we gedronken en dan voor we. En dan passiert es stil. Dit is de valje van drinken. De gans meeste tijd drinken brengt zijn stil. En te zijn stil dan zei we over hem, dat moet God zijn willen zijn, dat moet God zijn plan zijn. Waarlijk? Waarlijk, we hebben een paar bellen teruggaan. Waarlijk, van dat God zijn plan is, dan moet dit ook God zijn plan zijn. Nee, oh no, dit kan niet zijn. Nee, ja, oké, ja, maar dit ja. Nee, ja, maar dit niet.
Kan je dat zijn? Wo verdreht wie dat gaan? Wo verdreht wie denken dan? Waakt op. De grootste kracht, den har vi hier ben. Okay? Er is een stad. Wer kan dit? Dat sagt 55 als dat speedlimit, aber wer folgt dat nu? Aber, dat braucht je nicht, dat schut je nicht? Dan passiert dit. Veel te stark gefahren. Ist dat mal Gott sein Plan gewesen, nicht so? Na wo? Wer hat dat Sende gesagt, ja? Wer hat dat Sende gesagt? Wie Gott sein Plan, dat dieses ever Speed fahren, wenn es Speed 55 seht? Römer 13 sagt es dit, laat allemaal de Regierung ungedaan zijn, de gewalt ever amhaft, wils dan dat nicht von Gott, wils wann dat nicht von Gott kam, wie keine Regierung, wils Gott haft de Regierung angeordnet. Gott haft de Regierung angestellt, und wenn de Regierung zum Stitz in der Hand satt, dann sagt die Speedlimit nur dit. De ganz meiste Probleme würden gelöst sein, wenn wir dort würden sie dit nur fallen. Und wir würden nicht so viel Accidents haben und so viel Drahlet und so viel Beisel alle haben. Und immer probiert ab Gott zu schieben. Gott hat das gewollt, Gott hat das teilen und Gott hat das tun. Gott lässt seine Dinge tun, aber dass wir nicht, dass er das will. Dass wir nicht, dass er das so will. Wer gleich hat uns Herrn angesagt. Ja, das hat die Regierung getan. Nicht so? Und dann waren Menschen krank. Und Menschen waren verschiedenste Dinge beleven, wens von seinen Dingen steht. Waakt op. Dat wir wollen so leben, als die Bibel sagt. Dat wir mal wollen die Dinge so tun, als die Bibel sagt. Und wenn wir dort wollen tun, dann wollen Doyle Dinge für bei uns sein. En Doyle. Okay? Ja. Und dann werden wir die Schuld mal ab uns nehmen. Wenn du hast etwas Speed gefahren, das ist deine Schuld. Das braucht nicht Gott seine Schuld sein. Das braucht nicht Gott sein Plan sein. Du sollst aufspeeden. Du sollst ab hier mit trinken. Okay? Versteht mir recht. Ich mein kein Duld daran, aber ich mocht die ansporen. Wake up, denn dat wir das hier ben mal denken doen. Dat sehr viel als hier ben, en dan wanneer is wat passiert, dan schuiven we het am anderen an wat Gott dat waar doen han. Okay? So verdreht denkt wie, wenn wir dit mal terugstellen, en dan werden we mal so denken, als de Bibel sagt, en so gehorchen, als de Bibel sagt. Maar wenn de Sens nur wollen gehen, dat heeft nichts te doen, dat het geen aan zijn geloven jet. Dat müssen doll Dinge vorbei. Okay? Ja, ihr habt einen schönen Tag.